Ebi byona bigambirwa Bushaka Adam Semugabe habire nayigura hamizo mu butongore hakwenda ngo abantu batandukanye kosa mizgabo agabahirwe Letino uzubwa mizi konka mazimano tsima sheka Semugabe okutuletera mizo mu cweka kitu twino kushemerwa kwinji kumunonga abo kutunga mizi twenkabacara inyowe nko mucara nshemerwe munonga na nabacara bagenzi banje bashemerwe munonga abwa kutunga mizi umwanya gwitu LC1 yitu yacu basi twashemerwa munonga mizi gabenga tunyangaraza tazi yongendo hamwe na muzenye hangane abataka batshoborire nko mu bwire bw'umushanani babana babonabonana na mizi ngo hakuba amazibanuga maragoma batandika kushaka mizi abo bari kutambura ingendo ningwa tibe twine kizu cya mizi okwifeke izuba kuri omusana kugube ngwaka homa tugira kuza kusaka mizi tine n'amashomero usangana gasaka mizi mbwena hati nyose merirwe munonga amizi kuna shwiro mukazi wanje namujyanti kwenda kwabona na mizi amizi nagegaruza ninyangata kana ataho naguregerikana zanje 30 zo kutaha zo kubika mizi nataho drum 3 ese za plastic nataho nakatanka kanje karita 550 mwe no mushana mwebe bimbire nimbona ko kumbire gwenjora mpenta kubona bona. Bushaka Adam Semugabe Hall Director wa Charity Foundation mu ihangariona achoboriro ko sente zikombekana ikonde mwo kuzirukwingana nuko kushaba bataka kubarebera jamizi hakubatunga ngo bundi gakabaganyira cyango ikonde mwene barirwa miliyoni 18 ane mutaro nkaga so abatauna council naikondo shapironzo kwigura muri birimbi kwigura Kigoma kwigura naha cyose. Bushaka Adam Semugabe hagarukire yacobore ndeje mirimo y'ekitongore cya Charity Foundation erukora na munonga hari yabo abo kuba batakwebasa tukora emirimo mingi okuhera abana batakwebasa okuha fakazi obuyando kubombekera amaju ukombeka amashomero ukombeka amaramizo emizigiti kanisa ekereziya nebindi Bogere Gerard uri mutaka asimire Bushaka Adam Semugabe aho kubaletera amizi agabirana bateganisa na munonga bakazi umukore mirimo yahaka nko kuozi aho kunaba na nebindi turatusemeriyerwe aho bakazi bita bakigoma kuranga bafunize bagitugiye hiryo mu kibuga gumana batahamize kurunji batakwetaga kuza kura no kuzenga hamdumo no kutaga isara no kutamize gatagwe nire nawo ngatombira gumsana twende umusima tina bwarukiro akubantu ndo monda kutukorera turukwenda kandi akureba intebe rukureba muzenye hangane uhire yitakari ukombeka munayikondo harugire yaragana sonko kwari kuza kurebera jamizi agubatongere aho butagaruka kutere mukono na nibura rya mizi Tugar hagwanje nyewe yaho niza gatera heberaje hariho mukankana kugireza hanuya hariho koche hariho cyo kufunza ubwo 10 n'ubwo kwetenga bwose n'abanyuma niza kuba nisira shahemwe niza kutahorije keresibeho kandi kubineze imezereho kandi izoba ryasanye kandi nani isibaho mwana mugira kusoma Gashakwa Olivia na Sastra ahabwa Sky TV agenshonga